ikusi daigu Kristoren giroa. A partir de ahora, esto lo sé porque me lo enseñó tu hermano, pero no me lo enseñó ayer, me lo enseñó hace 20 años. Tuve la suerte de recorrer Euskal Herria con él y había un chaval, pequeñaco, que eras tú, creo, y ahí pues empezamos a compartir y a ser felices y compartir palabras. Es el tópico. Las relaciones entre las culturas de los pueblos vascos y gallegos son firmes cascos del mar. ¡Moren, riba, muelle! ¿Qué? ¿Avería no motor? Todos. ¡No! ¡Falta pimento! Espektakulu, bai, hori da. Anparanaiaz espektakulu izango da, zera maizaz bai. Baina bilatzen dugu batez be, edukini. Zer da obra baten atzi, zer da artelan baten atzi, ze gogoeta da, zelan eitzen da dramaturgisa bat, zelan eitzen da koreografisa bat, zelan eitzen da novela bat, eta kasu honetan zelan eitzen da pelikula bat. Orduan, bueno, gizei luzatu bai. Zerutik, hasi erratuna. Buruei buelta asko botakatzu edo, nire bintzat, neuskan lan guztiak naiz eta lananekan eta indiar izan duten beti izteitzan etxera egun hauetan da kabian azteitzan berriro arakatzen betiko sekuentzia horrek, ez? Eta, azkenean oso ejerzizio politia da, zeren bukatzen dozu zure filtro guztia pasata gero iristeza jakitera zergatik beti sekuentzia berdinetara juten zan, ez? Zergatik beti sekuentzia berdinak gustatzen gatzun eta zergatik konklusioak ateratzera bukatzen duzu, ez? Hori gertau jaten baita ondala urte batzuk Donostiko Zinemaldian egon jurau bezala, zinemira jurau, eta hasieran dana jaten dozu, baina momentu baten izten da benetako zure ikuspuntua ateratzera, ez? Eta zergatik ematen dozun pelikula bati balore gehiago bestiak.